Chemaitei horyvéva pene Guarache ha'e Zunilda Galeano temimbo'e Ateneo de Lengua Guarani Cultura pegua primer curso amoñe'ẽta peẽme che ayvu teépe ajapohína investigación historia de la comunidad Naranjito Yryvykua Chondaro ruvicha oĩva'ekue comunidad Naranjítope Clemente Cardoso y segundo Carayá Lorenzo Ramírez ha'ekuéra oiko propiedad ajénope ha upéi propiedad jára ndoipotavéima upépe oiko hikuái upémarõ ovapa Yryvykuápe ha upépe entregáma ichondaro ruvicha año 1982pe mitãkaria'y Jorge Benítez ha'e oreko upérõ 20 años ha oñepyrũma ojapo solicitud yvy rehegua oraha índipe heta ohasa sacrificio oho yvýti Paraguaýpe ha oipytyvõ chupe Proyecto Guarani Karai Cristóbal ha upéi indi ojoguáma ijyvyrãkuéra oguerúma título entrega Jorge Benítezpe Yryvykua opytáma ichupekuéra ha'ekuéra imba'erã ha ombohéra hikuái comunidad Naranjito Yryvykua ha Chondaro ruvicha Jorge Benítez heta orea ichentekuéra rehehápe ha oĩ hikuái 20 familia ha 30 óga ha oĩ 40 año ichondaro ruvicharamo ha ko'ág̃a oreko 63 años ha ontregáma Darío Gonzálezpe ha Juan Simón Fernándezpe año 2020pe Lengua Guarani ñamanduruete tenondegua yvára peteĩgui yvárapy de una pequeña porción de su propia tataendy tatahína de la sabiduría contenida en su propia divinidad cultura Tangara opy Karaya orégue rojapysaka amyete ñe'ẽ ruetépe roiko porã hag̃ua tesãipe alimentación avachi mbyta mbojape manji'o jety kumanda